baš je počela Power Girls Around the World, može li ovdje cura Run the Class 13. Vidjet ćemo sad, dame i gospodo, Savo Teninić, Slavica Obradović, finale klase 13. Nisam siguran, ali ja mislim da je to prvi put da cura na prvom mjestu u rejsu. Ovo će biti slavlje večeras. Ne znam što sad Vlado Moraveka mora napraviti da zasjedi ženu za svojim autom. Bar da pobjedi u desetki, vidjet ćemo. Uglavnom senzacija današnjeg dana, Slavica Obradović, možda čak malo je prerano za reći, ali možda čak i otkriće sezone.